Se danas nalazi proizvod kompanije Forever Living Products, multimaka. Multimaka je biljka iz Perua koja se hiljadama godina koristi kod tog stanovništva. Naime, tamo su multimaku koristili za poboljšanje snage, za poboljšanje energije, davali su je za poboljšanje plodnosti. U našoj bočici se nalaze dve vrste biljke multimaka i još nekoliko lekovitih biljaka koji ćete moći pogledati na kraju priloga. Korisnici ovog našeg proizvoda kažu da proizvod daje veoma dobre rezultate kod muškog steriliteta, značajno poboljšava pokretljivost spermatozoida, pojačava također i sve ostale seksualne funkcije. Međutim, dosta se dobro pokazao i kod žena koji imaju problem sa menopauzom, kod bolnih menstruacija. Ovaj proizvod jednom riječju možemo da kažemo da dovodi u balans čitav naš hormonalni sistem. Također, ovaj proizvod dosta koriste i oni ljudi koji mnogo rade, poslovni ljudi. Služi za koncentraciju, poboljšanje snage i opšte energije. Ovaj proizvod možete naći ovdje kod nas na Novom Beogradu u U Business centru u Aloe Vera Beograd. Hvala vam.